Navê min Nihat Gültekin e. Ez xelqê Bazîdê me. Mamosta lêkolîner û nivîskar Nihat Gültekin. Nêzîkî dehan pirtûkenwî yên lêkolînî û berhevkirî hene. Hemû li ser lîteratûr û çanda Kurdî ne. Ew yek ji wan kesan bûye ku yê bi salan salnameyek li ser Ehmedê Xanê derxistine. Bazîd jî navendek diyar ya rewşenbîriya Kurdî ye. Şex Mehmûdê Bazîdî bûye arîkar û hîmeke sereke yê Kurdnasiyê di dema xwe de. Bu nimûne goristana Ehmedê Xanê jî li Bazîdê ye. Xelatgirê UNESCOyê yê xelata zanistiyê Cemîl Bazîdî jî ji vir e. Nihat Gültekin jî Bazîdî ye. Wî herî dawiye xebatekiya berheviyê ya li ser dîroknas, rojnamevan û lêkolînerê Kurdê ji Qafqasyayê Wezîrê Eşo derxistiye. Navê berhevkariya wî Wezîrê Eşo, Kilam, Pênûs û Kurdên Qafqasyaya Başûr e. Wekt ez zanînê Bazîd girîdayê agiriye, lêberî Bazîd bajarekî dîrokî, çandî û bajarekî qedîm bû û dema Osmanliya da zate evelet bû, ciyê Mîre Mîran bû. Gelek ciyên taybet hene Bazîdê, Agirî heye, Qela Behlûl Paşa heye, em bêjin Qela Tepî heye, Akîdinê ev Keştiyan Nû heye. Yani ciyekî em bêjin wek Tirkî me re dikare binav bike. Bazîd ger û gelek hatine Bazîdê, gelek derheqa Bazîdê da nivîsandine, em ne gişt arşîva da ne hene. Em waxte Bazîdê hûn radyoya Revanê bi taybetî jiyana me da gelek rolekî girîn dikirt. Rahmetê bavê min mamoste bû. Em waxte diçûne gunda mamostetî dikir. Her tim radyoya hebû. Rintê bîra me. Cana waxte radyoya xeredû, gelek hêrsayî dihat, carekî ji radyoya xwe keştandû. Rahmetê bavem Kilamê Êrîvanê guhdarî dikir radyoya da. Kilama Efoyê Esed ya Bîrîvanê gelek hez dikir. Afta qîzayî jî bû xwest nava qîzak dayîne Bîrîvan. Lê devletê îzin neda, gote eva navekî Kurdî ye û navê Bîrîvan xistine Nerîman. Eva mesele her tim bîra me da ma, hafıza me da ma. Em mezin bûn, vê carî jî meraqa me zêde ser Kurdê me hêla me, em bêjin Qersê, Vanê, Agirî çûne yalê Ermenistanê. Her tim yani ev merakbûna me serwana çê bû. Sala 1990 da gelek şera cîhanê çêdûye. Em bêjin şoreşa bolşevîka tê kirinê û paşê gelek kes ev ça Qers dersa Osman Rûsa da biya Rûs axte vedikşin. Gelek gunde Kurda taybetî jî ola Êzdî em jî derbasî yalê Ermenistanê dibin. Waxte em bêjin ava reş derbas dibin, gelek kes têne kuştinê, gelek kes dixeniqin nava avê da û malbat bela dûn, janekî gelek dirêj tê kişandinê. Di nava van malbatana da malbatek jî malbata Wezîrê Eşo ye. Malbata Wezîrê Eşo girêdayê Agirî qeza ya Eleşkirt êrekê navek heye Entap. Wêrekê ne paşê diçine berbê Dîgorê ya li Qersê. Were de jî axte em bêjin ev mişqalatana derdkevin, em jî derbas dibin. Wezîrê Eşo sala 1934 da li Gurcistanê tê dinê. Beriya em diçine Elegezê Ermenistanê. Paşê jî êrekê hinek mecal nabûnin têne Gurcistanê. Gurcistanê Kamîl Bedirxan êrekê derheqa kurdewariyê da nivîsandinê da gelek rolekî ya heye. Bavê Wezîrê Eşo jî êrekê cemiya perwerde dûne û paşê jî zarok maroxexe hemiya dide xwendinê. Wezîrê Eşo paşê derbasî gunda Pampê dibe. Nigajara dêjin Sîpan. Mekteba xinê seretayî û ya navîn êrekê dixwîne. Paşê mekteba xinê lîseyê jî diçe Gurcistanê diqedîne. Paşê sala 1953 tê Ermenistanê êrekê Üniversite Ermenistanê da ya Erîvanê êrekê beşa dîrokê dixwîne. Êrekê axte zanîngehê diqedîne. Paşê dizvire tê gunda Sîpanê an em bên Pampa Kurda dibêjin êrekê 3 sala serokatiya dibistanê dike.
ورشن داتر جبو دکترا خبکه دخوزر که به هر لنینگراده از دخوزم یعنی در حق لنینگراد بازی ده ها تستکی بیجم وک مبحث بازی ده کر بازی باجاره کی کل ادبیات جهیه ام بیش احمد خانی دست پیدا که مال محمود بیازیدی اسماعیل بیازیدی مراد خان بیازیدی شیخ محمد جلالی خلیفه یوسف یعنی وک یعنی کل کیجه جهیه مال محمود بیازیدی قدر 10 ساله آتش روسا یه ارزورم الکساندر جابارا وک شاورمنده که دخوته گلک چیروکا برهفت که گلک در حق کرده دا چخواست نویست هنن وانا گشتی برهفت که کتابک جدنیسته در حق عدد و راموسان کردان دا امنا چخواست وانا برهفت دکن و گشتی دونه لنینگراده و یونیورسیته لنینگراده دا بشا کردولوژی مرد کاره بیجه بنگه بازی ده و مدام محمود بیازیدیه ویره که دا گل خوات باش چه بیه یعنی مالا خواده آوه ام بیشن او تشتانه هاتنه برهف کرنه ایرو ام گل تشتا هینده بین اختا وزیر اشود ده چه لنینگراده ایره که گل کردولوگه مزن دوینه ناست به و کسین ام بیشن قانه کردو آنا کسین دن اوربلی آنا و آنا دوینه جمعانا ام بیشن دخوینه ایره که داجی در حق کردولوژی داجی گلک ام بیشن خوات باش چه دکه مرد کاره بیشه او دمه دا جبو وزیر اشو جبو جیانه تشتی هری گرینگ حجیه جندی یکشی امین عبدال را آسیستانیت که یعنی artık da hidi dikeve dina edebiyata Kurdî, zargotuna Kurdî, xebatên Kurdewariyê gelek dike paşê sala 1966 vedgere Erîvanê. Yani artık da Turkiye xi dike gelek em bêjin derecekî bilind vedgere Erîvanê û hêrekî radyoya Erîvanê ya devletê da dest bi kar dike qeder 20 salî berdevam dike. Di nava vê 20 salî de ji hemasa dinivîsîne. Gelek mesela nivîsarê heye rojname Riya Teze wan kovare dinê gelek wana da em bêjin nivîsariye ya heye. Akî din ji ev çax wek tercüman em bêjin wek werger jî dixebite gelek berheme ya jî tê afrandinê paşê jî hetanî sala no çara jî taybetî د رادیو کردی دا کارخه دمشینه یعنی اخت مراله دنیر شش سیاحتان نو چاره یعنی ایوی 30 سالی دا گلک برهمجی دافرینه مرد کاره بحثا کتابه یا بجن بحثا مزگینی بکه دانگ بیش کار بو پامپ سیپان باریه بردمایی آکیدنی ایت باری هستا هوانس توسنه اوشان در حق کرزان مزن قاناده کردو اگل کتابه یا چیروکن هنک ورت رومانه هنن آکی دنیش هنک تشتین لیکولین هنن وک امبیشن لأدبیات کردی و لأرمنستانی شموه سمو امبیشن در حق آنها دا کتاب نویسینه یعنی مرد کاره بیجه که یعنی هر هیله دا کتاب آفراندیه و گل کتاب یا جی ام بجن لترکیه جی هاتن چاپ کرنه نگاه سال 1900 و سال 1920 دا اختا کردن ما سرحد درباز یال دنی دبن دچن گلک والاتا سوویت دبن ایره که دسه والاتا جیوار دوان یک ارمنستان، کردستان، آذربایجان وان درنا ام بجن جیوار دوان اختا درباز ایره که دون تشتکی گله که گرینگ هی اف پولیتیکا سوویت قراره که دردخه دبجه یا یکم لازمه پشتی شورشوانا ملت ما هموالاتی ما همی گره که خوندن نفساندنی بزن به یا دیا دبجه که لازمه دناوا جمعات آمد دناوا والات ما سنر والات آمد که چخاص نتوان که جمار هنن لازمه اونا جی چند داخه هنراخه به نویساندن گر که ام درفت بدنوانه و اونخ ifade بکن جا او چاق آختا کرد درباز دون دما بیشین سال 1920 دست بیده که حتی سال 1937 او چاق زیده دناوا کرده دا زیده خوندوان تنویه زیده کادرو تنبیه ذات پرانی انسان هاتنه ده باوخ اندا کرنه گله کس مثلا مالبات نمایه گله کس ارتدا مایه
ایجا دولت امنا همی هلدانه برنه خستنه سویخانه مرد کاره بیجه یعنی ادبیات کردی ل کافکاسیای به سویخانه کسی سویخانه خواندیه رادا او کسی ایره که دکتنه و کسی نوتا حجیه جندی جاسم جلیل، امین عبدال، احمد امرازی، جردو گنجو و کسی ویجه که هیدی بونه قادرو و بیجن دست به خباته کرنه او چخ یعنی زیده نو ملت دا بیجن در حق کردا تاریخ کردا انج ادبیات کردا هنر کردا زیده تشت که بیجن آگاهی زیده تنه بیه تنه ایره که تشت خاص چه بیه نویسکارن ارمنیا جبو زاروکا کردان پرورده بونه دچنه گندا زمان هندو بین پرورده ددنه زاروکا و هیدی در حق کردواری دا خوات باشتنه چه کرنه و ایره که دولت بیجن دخوزه وک الفابه که کردی چه که اواجی مثلا ددنه لازو هبیه ناوه یکی اوا مثلا خوات که چه دکه و باشه به الفابه و کردی خواندن کردی نویساندن و کردی هیمبونجی پیش دکه باشه ایره که دولت هنه که daha بیجن دخوزه در حق کردا دا هنه تشتوری چاپ کرنه جی ورد که به گریدای دولته دبستان ودکن دبستان دا مثلا پرورده کردی دی کرنه و هیدی بیجن دخوزه که قادرو بیجن پیش بخه حتی سال 37 اوا تشتا اسا بردوام دکه آکی دنش مرد کاره اوی تشتش بجه مثلا سال 26 فیلم زریت چه کرنه ایره که یعنی مرا اختلی دنه در حق کردواری دا هیدی خوات پیش دکوین گلک خوات پیش تا جوار چکنی اف چاخ بیجن تمدیات آویتنی دیسا سال 2080 داجی دولت ارمنستان دخوزه ایساق مراگول و عرب شمو توایی پیویره که دوانا دیجه اون گره که الفابه که چه بکن و او الفابه جی گره که ورشن داتر به زاروکن کردان به وی الفابه اکی خبات چه بکن اوا کاراجی اختا سر دکوه هنه که رفش daha başlı be ev çok hela radyo dajı hela rozname dajı embizin riya teze idi daha te çap karne hidi neviskar der keven ev çok kesin nota arabe şamo hidi mesela Portugalana neşir de ben çap de ben disa wan dirqana haciye cindi gel xawate baş çedeke folklor kurmancı ایان او چاخانه امین عبدال و توایی مثلا وان کتابانا چاپ دکن آکی دنجی کسی نوتا جاسم جلیل آنا اونا جی یا هلبستوانی دا گلک هلبستا دنویسن کتاب آنا دنی چاپ کرنه جارا کتاب بخن به زمان ارمنکی جی دنویسنن اما سر کردیتی جی کتاب آنا دنی چاپ کرنه و شانخانه دولت دا پیویر ددن کردا و کرد هیدی هرکی دا کتاب کردی daha چاپ دکن اوا رفشا آرامی حتی سال 1937 بردوام دکه آخته تی سال 37 ستالین قراره که دگره و اوا همی جبو ملت گیمجمار چخواست درفت هاتیه کرنه چخواست آواهی هاتن ساز کرنه چخواست سازی هاتن آوا کرنه او همی گشت اکتبه دگرتنه یعنی مرد کاره بیجه او چخواست نوایی 17 سالی دا چخواست خوات کردواری در حق کرده هاتن کرنه جاره که دا دگرتنه یعنی یک دگرتنه یا دو جه کسی نوتا عرب شما آنا گشتی سرگون دکن داون حبس حجیه جندی امین عبدال احمد امرازی جردو گنجو امنا گشت یعنی دکوین حبس هجی یعنی ها ترسک سر جماعت چه دبه داوی حتی سال 1530 او رفشا ویجه که بردوام دکه او در حق ادبیات کردی زیده خواتک نکرنه 1530 آختا کروشچف ته سر ستالین دمره هنه که او رفشت گوهرتنه باشه دولت دخوزه قرارک دستینه دخوزه هم بیشن در حق کرده داشی یعنی ملت که امجمار هم بیشن اما در حق کرده دا دخوزن سه تشتا بکن یک دیجن ام روزنامه ریا تزه جار کادنی وکن
یا دنیا دژن اما رادیو روانه وکن یا سوسیاجی دژه کرد کره زیده نفوسای کره زیده اما ایرکی پارتی آوا بکن او سروکایه بوه کرد یعنی به وی قراره شنداتر گل کسا را خبر دادن رادیو روان سرم همیا مثلا باندورای چه دوه براستی جاسم جلیل بریا یا جی گل خبات چه کریه دنگ بیجانین مالاخ دا ام بیجن دنیا پر سسی روشکای هلده هانیه و دنگ بیج قید کرنه نظام کلام وانا قید کرنه و وقت پینجا دا رادیو تی وکرنه جاره یکم دو سروک جاسم جلیل ریا تزاده جی ام بیجن خوات چه دوه اجا اف چاخ دناف جماعت کرده دا نویسکار گلکونه یا لحل بسوانی دا گلک هست مثلا پشت که فریق وستوانا شکوه حسنانا مردگار بحثانا بکدیسا جاسم جلیلانا پشتی بروانا جی گلک رومان تینی نویساندنه ترجمه گلک تینی چکرنه و پینجا شنداتر حتی سال نودی مردگار بیجه یعنی هر هیلی دا کرد گلک اکدبن یعنی گلک پشت که دنوان سالانا دا جتشتک چه دبه کردا ارمنستانی هنکی یا قازاقستان قرقستان وان درانش سرگون دکن یعنی مرد کار اوی تسته بجه کرده رکی یعنی دولت درفت باشتانه اما جاراجی دنوا وان سالن درج دا هنک مشکلات گرانجی دخستن هم بری کرده لی مراخت دنیره یعنی گلک تشت حاتی آفراندنه ایرو ام گلک نویجی ترکیه هنک خاطنه چاپ کرنه و از باورم یه دم پیشتاجی امنا کتابانا وانی چاپ کرنه ایجا جبون وزیر اسو یعنی او بکار خواه راسته ملت امرا خدمت که مزن کریه و بالا مجد دکشاند یعنی اخت او هی وفات نکربو ما هفته ناس کرد سر یا مدیا جواکی لی دمکی کرتا او سال 2015 چو رحمته سال 2015 شنداتر تکیلی مالباتای را بردوام کرد وزیر اسو هفته 4 سالی خود هپوینه که گوتو از بی هفته 4 سالی خود جه دخوزم زمان کرده هیم ببم و اخت هوا که آنجا ام بیشن پیوه که نو هین دبم یعنی عشقام زیده تی تشتکی ایسان نویسو براستی جه او گلک بالام کشانده بو ایجا از هنه که زیده سر یا سکنیم داوی مقیزای را خبر دا نکو از خوزم ویره که تشتکی بیشن یعنی نویسکار ما کرده وقت وفات دکن پشت آنها گلک آرشیو دمینه کتیبه آنهای نیوی دمینه هنه مالبات هنن ام بیشن وانا را تکلدار نون یعنی وانا نون ام بیشن نشر کرنه لی مرد کاره در حق میدیا دا یعنی مال خود آوه که انسان اصحانه دو وفات بونا با خدا گلک حول دا گلک حسار خبردان کر و گلک کتاب با خدا چاپ کرنه تا میو دمی دا ما هفته ناس کر ما وقت هفته ناس کر گوت خواته که آها هیه امنا نویسانا گشت دست نویسار آپ وزیر اشو بون داوید ما قبول کرد مگوت از دخوزم اوی کتابه آماده بکن گلک نویسار هاو من ناو نویسار ده هنک مجار هل بجارد و مثلا او چاق بحثا رادیو روانی دکه بحثا ریاض هزد که بحثا 11 مه مصطفی بارزانی سوویت مای ایره که بحثا یاد که بحثا قاضی محمد که و گلک مجار دنه و ام بیشن بحثا ادبیاتا کردا سوویتا بری دکه ما اونا گشت برحف کرن وی کتابه ده آکیدنش مرد کاره بیشه کتابه ده جی گلک کسین نافدار کردولوژی را که پیش کتیه کردواری پیش کتیه نفساندن کردی پیش کتنه وانه مرد دیجن یا اول یا ام بیجن خین و کسی نوتا جاسم جلیل عربه شم و حجیه جندی فریق اوسف جردوه گنجو چرکز رش امریکا سردار در حق آنها جی وقت بیوگرافی آنها نویسیه ما اونا نویسانا جی بی کتابه دا جی دایه آکیدن هنه ام بیجن هنرمنده ما و کسی نوتا آسیق قادر عگیت جمو در حق آنها جی نویسار نویسون و ما اونا گشت برحف کرن
و کتابا me سال 2018 مها ایلون دا روناهی دید نشر بو کتابا me جی وشانخانه لیسه چاپ بو 300 روپله یعنی آرمانجا me جی دوی کتابه دا اف بو که از دخوزم یعنی کردن سوویتا بری کردن کافکاسیا باشور برا دیروکا آنا چند آوانا نویسکار وانا باش وری ناس کرنه بابتك یه هریزه بو وزیر اشو دبجه سرنجه 11 سالن بارزانی نمر ینلی یکیتیا سوویتینه. دوسیا لسر بارزانی د صندوق ستالین یا پولایی ده دنویسه. او دبیجه هرچی قس ملا مصطفى بارزانی او کارو بارنوی ین مزن لتمامیا جیهان دنگ ودانه ناویوی عزیز او گرانبها جسر زار زاروکن کردا ناکوه لحیان نهاجی راستیاوی به تمامی جیان و خباتاوی دناف گلن جیهانه ده و نمازه دناف کردان بخوده جی نهاتیه راخستن برچاوان و با آوائه که هجاییوی نهاتیه لیکولین و انالیز کرن. وزیر اشو سالن ملا مصطفى بارزانی و بارزانیان یند دما ستالین ده لسوویت وکی ارت بقلشه و او تیدا وندا ببن تصویر دکه. دبیجه ستالین قط ندهشت دنگوان در بکوه. او دبیجه ستالین چند نامه جه بارزانی نمر ورگرت بون خست بون نف صندوقه که یا خویا شخصی یا پولایی ده تنه چند دکومنتین جبو دولتا سوویت هری پیوست بو دوی صندوقه ده دهاتن پراستن. هر وزیر اشو لسر گلک کسایتی و روشنبیرن کرد ین مهر خوال ویجه و دیروکا کردی جی دانه نویسیه. پورتین واین زندی رابری برچاوین مدکه. نمازه بگشتی ام چه قصه کردن قفقاسیای دزانن. خدانه دیروکک به ایش بارهلگیره تگشنک زلال یا پابند و بندی زمان و نشتمان خواه یا خاکا کردستانه. ام جید بیجن دوی کرد وزیر اشو جبیر نکن.